Kuki channel tusoh LAHKHOM ni zo se labon on ni kupa tunung jang VANNOI THUSOH chum la chum ho ana be khom ki loite Russia Navy ten Japan TP chunga cruise missile changkang ta kalibal tia ki he chu patipna anane ubin hi hichi patipna chu gan sim ni khwa Russia Navy ten drill anei laiwa anakamo ahin a target kilometer sang tam ta agam hla chu anakap khai na hi Moscow hin Japan to phat sona pat Pacific tui khanglen muna tui kol tampi adea Kuril Island hi anei tum kichuna anei jingo an hi hichi Kuril tui Kolgam chu galpi ni masang jama Soviet sepaiten anabulu uwa anato phawan hi hinla akichuna thu hi achisa galpi ni zawa kinop to na dungzuya ane kichai ane hitan Japan ten amho salam gama akisimo hi Russian Defense Ministry in hichi missile patipna tuinoya kun submarina akabdo hi chu ana sodo ovin hi missile chunna Russian solam Kapirovax gamkaya training center area la doina munchu ana boina hi ativin hi Russia ten hichi drilla chu galsat len nale drone ho patip namun vengdinga aman jong asayun hi hinla izanin pan ala oham tiwang asaydo povin hi hethei khatchu Russia te kalibal missile hi submarine akun chule leichunga kun kapdo jing thei cruise missile hin kilometer sangle janga apat sang nile janga chan gamla aka pha thei hi hichi ji achu Ukraine gamsung power station le military mun ho Black Sea tui pi chunga kon kap sit na ananei on hi Kuril tui Kolgam hi galpi ni zawa Yalta agreement dungzuya athu aniki chai ani tan Japanin amho gama asei jingo anahin hinla achisa kumsang ni somnilani koma Russia in Ukraine abulu na chunga Japanin jong sanction bolla apan anala atolhona Russia inaki honaw akika uchu anhai sano anhitai Hong Kong khupia indan somlile ni asang kisaban chu mai jin hatain anakasin hi firefighter hon hata a anabui piu to lonin lidan somling di alunin anaphalmit ovin a hi mai ka anat saddan chu 5-point scale anaphan hi ekiti amuna police ho seidung zuin mai ka na ajiwang het hinai pon chule thina manna tu ompon hi hinla building to akinai vela chen na in jale somthum wal chu munbit la chondo hi ve na ti na hi thilso namun hi kailhangun to kinai chale Hong Kong kongkai mon tourist district munjong hi egiti mai ka anu chu in achung nung pe na hong ki pan anahin hitia chu ban nei cha chala firefighter ho hong hlon chana chu tolam chan anapha na hitai akom avela chile walena abuina chunga mi pidim senin thilsu chu gala kon anavet thojing wen hi ekiti Colombia Corridor Province kamsunga dinga office linpin somsagi lekko chule thawhu sagi anatong ho chu thinghang mi ten anamenovin hi chule thawhu oil fill lut na lampi zong anakhaun amuna mai hal na zong ananei zon hi hiti ho buina ka ala chun police officer le milham thala ki kabja thina tu zong anaum hi hichi buluna ki nei thawhu ho chu Emerald Energy tia hin Emerald Energy chu China state nin anei company ho subsidiary ahi uvegitin hi iphinna nei ho chun agisei company ho chun lampi ho sim phatna anayo ngai ahi ativin hi helaimun thau khule mining navel ho a achi sa phatna jong buina ki phinna anasu jingsa hin avela cheng mi te hin company ho chun mi pi tia ding infrastructure school lampi ti ho asim na ding uwa ana phut jing saw an hi
Colombia Office of Human Rights Ombudsman Carlos Camargo in ke ho to agam kaya chamna am theina dingin timna anane jinahi amana saina wangsinum ta thilsu jihin police le milham in thina zong anato in chule mi pitam pinjong kisu khana anane jinahi thagum so na kitihin mabana thagum so na ma so sa jin malama ke ho to achaina thilpha aso do na ding phatmun apichum poi na ti nahi thilso to kimen in Kakoita Regional Office in amun anadal lut masapin uvin kisu khana nei hozong first aid api uvin na gisay nahi Sulam Ukraine munaom bagmut khupya Ukraine sipaite hatain pan alazinguvin pansa alading leiko atha atso bezingovin he hinla Russia sipaiten hungai di luvin khupi sung ano to now hi old in atsalun mun ala be on khupi hi ala zo kunu chu hitan he Ukraine sipaitia ding amun hi pansa na thei a hi ta lodan Ukraine commander khanin anasail hichi khupi pansa na thei a hi tapon kibuluna kiveng hi akon na lamcho hitai anati na hi Russia teni chi khupi hi Donetsk gam kaya kun tanglova ahin bulunaw hi laiza namkhat hunglu na hitan chule asipay tiaw jingzong kummasa a lajing le lalam la apana aloya khupila na dinga hi atolut jingo ani hi hichilay mo na kidawna kikapto ni hi gal sunga dinga agim nay pinle anasapin chu ahitan itizi ichun amun hi sipay tia dinga saa na kitang to anate kahilun na hi chule khupi hi alang to adinga tactically a khupi poimota khat chu hia hi Ukraine sipaite saidanin kidawna hi phat bitu umlova tanglova chelhajing a hi jin galdin mun hi a sale e tivin hi wanghom ni khochun Ukraine sipaite khupi sung hlumlam kaya settlement mun chu Russia tia kon ananung su do ven hi Russia sipaiten bakmut le avel kho ho se tanglovin pumpi alhadan jingna layovin bangmut khupi kom cha khulenta chavisher le adang khupi ni ta azong khata bom akhi hum jingun ahi alangkhana Ukraine sipaiten hichi khupi ho hi amuha dinga aphat chomna ombe se lo ahin Russia sipaite resource ho abaiwa na dinga ahu uvin asai zo nahi Russian ten si bangmut khupi hi mabana avela Donbas kamkai Ukraine adinga industrial mun pi ho la zo na dinga poimo tenin asayo nahi achi sani khwa Israel le Palestine ki ka abuina an jing sa hi jing wangin wa chan ni khuchun Israel Defense Force on West Bank muna Israeli American simlai thana pangdinga gin mo Palestine mithum anaman ovinahi geldo thei khat chu Israeli American simlai United States Connecticut sa kon Elon Kanalet su Palestine galgu bolhon anathao nahi Israel Defense Force ten gin mo alina pazong anazam jin anakapli taw na sayo nahi hichi thil so he Palestine ten Israel te abuluzing ova ale thu na Israel ten counter operation ahi tia rate na chilha pi jinglayo ahin itizi chun kumsung hi kumdang ho sanga namte ni ki ka ke ha daw nale mithi tamna kumkhat ahi do ta nahi Israeli khangdong supi pasal ni Palestine ho hawara muna traffic gitin laya Palestine galgu bol hon anakabli honja Israeli mipiten phula na Palestine te in lelo ho halhana ananayo anahi tunu kha pena hichi thu to kimatsun Israeli Finance Minister Bezalel Smotrich in hawara khohi su mangding ahi hichi mi piten dan akhunova achalova asu mangding o hilovin Israel Defense Force 10 asu mangding o hi nati nahi itizi chun United States State Department spokesperson Ned Price in Israeli Prime Minister henga hichi thua Israeli Foreign Minister Smotrich to say chu
demna anay dingin anasay na hi achutilo le mabana sosit na ho tosot hidingin asay na hi Israeli Ambassador Michael Herzog in United States thusoh henga anasay na a galgu bolho daw dinga ko hello milhamo chen nakat sumang dingiti chu Israel te chipi policy ahi himhimpoi anatin chule wa channi khwa Israel Prime Minister Netanyahu in hawara khwa so sitding thu gi sei chu apom lodan anapong doi na hi alangkhana Israeli Finance Minister Smotrich tu so mi hon adu sei chu a hilo lam ta a sei doon anangoi na hi aman hawara khwa chu Israel ten targeted menera galgu bol terrorist hole ato son ho adon budding dano asay in an hilchin na hi Smotrich si Israel Minister hola a United States na condemn namu at humchan na hinalaizin na hi Ned Price in Israel National Security Minister Bengavis in Temper Mount Anavil chu boinatay ahi anatin sule Diaspora Affairs Minister Sigley in United States Ambassador to Israel anaho pinathwa Israel Judicial Reforms Plan chungchang thu ahi tingle akikumlo na dinga anasay thu zi ahi achi sa laysim ni khusun napidaw muna military in anatundo Union Solidarity and Development Party USDP Executive Advisor po maya ngayon chen na in munachun bom anapo ki nahi thuso in anasay bena Myanmar capital Nayapitiao Khupia Swan Kerpin Wat Zabutiri Township muna maya ngayon chen na in mun adan chung lam chu hichi bom po ke ji chun anasi e ati nahi hichi thu to kimat chun Napitiao apansa sitong Urban Guerrilla Force hon thilsu chu amo bol hitin ke phonna anane zu nahi amhon anasay benawa mian nyen hi terrorist mindset nei mi khat hin achi sa kuma min ong lai in military ko manachil ha pi chu ama panna loi phalo khanin atosot no wahi an ti nahi achi sa haptakal sunga sagyang region a main mu khwa resistant fighter mi nga ta chu janta sipaitian mel sita le kilom lo ta in thana anane zuvin ahi chule tar dying muna pasal som lakhat chule numai thum mena ana ho long chu main mu nyong yin khu ko ma mu river muna chun alung dam saw mu do anahin chule Friday ni ni khujing jon chun tar tiang muna pasal thilong ni mu do bi ahi ati ni hi thuso ina sei be na ichi milhamati ho chu alhang pin aluchang ole o plaong thala ke kapna maha apun sugim nale bolgan theina sot pi ki nei zuwa ki that nahi dano ata sawa kun photchi nahi kiti nahi sagaying region yinmabin township munazong mujunta sipaitian mi lilam thana anejun chule khupi sungzo se chu abon chan anasusi uve kiti nahi hichilai muna thina to ho chu ta sa dam mona za chum chum ane ji a mi piten anadal ha o hi kiti nahi thu soina seibe na hichilai kon hosung chu leisim ni khwa janta sipaiten in halna anane uwa ajing ni kho wa chan ni kho ajong a har som kinun asayo nahi hichilai muna in jagubla a in janga vel chu a hal la chai ke jun akisei nahi hichi military junta te buluna in hal na chu local resistance force on jinglam mata a thanglam le solama kun a hin bulu to phanwa ananga o hi kitin he hinla hi chi khwa thil su achun kusunga cheng mi pi te chu madhiwa anazam mangji uwa thina man hi ha so lo hi kitin he Kachin Independent Army hon achi sa tulbol ha a Kachin State Phakan Township muna anikithat milham ko ho chung thwa holchil na achi la pevin ginmua ummi phachum pi khat jong ma nei tai kitin he hichi thu to ki mena Kachin Independent Army Information Officer Colonel Nabu in Vachan ni khwa ana sei dung zuin hichi commission chun holchil na kichi la pi to honin tul than chu
Kachin Independent Army sipai loi khat le Local Defense Force member them khanin pakhan lawa kiti khumuna chu anachi la piwa hi anatin hi alangkhana hi chi ki thana to ki matna tu su chumchuma kun thulu nen asai dong zuin hi chi thina tu ho chu Sani Nationalities Army SNA ho to ki matna anei ji wa ki thenin asayun hi aji chu SNA galgu bolo hi military junta sipai ho to ki khut jop ki no hi ekitin hi tusu apat napat achai na chan ngai ho zo si na chungchi uwa ka ki panaw ka hin phong ovi tusu thai mukit ka ovin na bonon mangphale chibai